मथक्ता थबक अमदा तौबा यारोय सरकार अमा पाली हाइबा सबसाना खंगनगनी हाइना सोरा थौदुक कमरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे अमदी एक्सीडेंट होबगे थौदुकता मेहुम सिरे तरुक सोकले Krumjri STB Poming Tabriu Sing Taramok Subalana Box Sandro Pizri Logi Mathakta Tabak Amata Tobu Yaroi Sarkarama Pali have a subsana Kangani Haina Sora Toduka Mari Lena Chief Minister and Birena ISTV News ka Wari San of the Fondorle Sarkibatang Taratreta Sorada Panchat Mikal Gamari Lena Kana Senebi Todo Talk with the Pazindano Talamba Mui Loktoba Kaksing Police SDPO Dinesor Zitna Lusimba Police Kangbo Mada Nomitukin Widampong Taramatorum Taba Matamda Sorada Lamdomodongi Muikiana Police Garida Nauri Kapsilakpa Nung Tomzilakpa Yauna Ka Hena Hingsagi Todok Satar Podagi Police Gari Ahum Akayata Tokibamadi Police personnel Ani Asopan Nankiba Todo Ainbu Makuta Pidon season of it only Sarkaresna Sabsana Madugumba Tabak Tobu Yaro Habadu Kangani Hari Amaramda Todo Tunda Narandi Hona District Police Commandona Todo Senaba Sing Fana Batibum with Tabak Saturday House of Pawina Todo the Senaba Muem Difari Hari Makatana Paksana Mafam Gada Tibum with Tabak Saturday Accident topic Todokta Muhum Sire Turk Sokle, Todo Singaran with Ampungre Lomtamo, Tamda Nambol Police Station Gimanung Senba, Nambol Maibums Singmang Mayada, Tidim Lamida Tokibani, Tidim Lamida Torpa, I-10 Ama, Diesel Auto Rickshaw, Amadi Gari Masa, Ama Puna Tangzinabada, Gari Singer to Tonglopa, Mui singing Martagi Mokoy Hum Lake Dabani Eduga, Tarukna Sopan and Kivin Harry, Todo the Lake Redaba Sing Adude, Lystram Zenta Sinha, Sahi Kolumdoi Apopa El Ingobi Sinha, Yumnam Bueno Sinha, Sahi Kolumdoi Apopa. Waibu bisak singa makoy nimak sangangai maning lekay dagini aduga atopa mana sapam koireng say ni pumanga apokpa as saktoy singa luang samam dagini taudo aduda soklo mioy sing adudi I-10 car driver Jaisendra Sanjenbam say kulumdoy apokpa Sibijit Sanjenbam mayang langzing tamang dagini Auto driver Sagol Syam Bobo Sahi Kuntra Apokpa and Navasinga Kansipur Tongju Part 2 CAS Samjai Singha Sahi Kuntra Gamari Apokpa CAS Ingosa Tangzam Ranjan Singha Sahi Kunganito Apokpa TS Sandro Makoyanamak Tongju Part 2 Dagini Soram Somorsi Singha Sahi Kunmapan Apokpa Bira Tiam Santos Mite Sahi Kuntro Apokpa TS Transit Makoyanamak Langtabal Kunjadagini Taudosing Matangda Nambol Police na case Molokre Pandit Dildayal Upadhyaya Birth Centenary Celebration Committee na BJP Manipur Pradesh ka punna sinduna ngasi BJP office ta idan tobi thorom pangthokre thormadu da Rajya Sabha ki MP KSS Bhavananda Forest Minister T Syam Kumar Yauna party ki miyokana sarwake Department of Transfusions Medicine Reims Blood Bank and Transfusion Unit Jenims Amadi sees blood banks and transfusion services ka khusam na pangthok patorma duda BJP ki lusing basing yauna mioi sohum lomna idan tawki tes Syam Kumar na idan haibasi mioi ba jati gi namota yamna tangai fadab amni haike MP Bhavanandana EP ba haibasi kanaguma amgi thawai kanma ngamgadorubani haike mangne akoi sei mangagi matam ampi man hai sigi manung sidani akoi na India singa si pulap internally Ahong Mampura Matung Sida, Lebaxi, Kumang, Chokot Mayam, Sigamari, Lamjan Tan among Angani, developing the developed countries of a Kamkan, we don't have a quick Kambangam there. Developing some America India, developing the Lushandori Brazil. Other 2022 Syria could develop over country, over Namna between New India and a Prime Minister Narendra Modi, a quick Taulipa targets. Somung Wari Kulda Sewa Divuski Saromoina Cleanliness Campaign Pangthokre District Water and Sanitation Committee Infalis na Sindano Pangthokre Tormaduda Infalis ki DC Citra Devi PSE Division ki Executive Engineer Kaisam Rameswar Amadi Village Water and Sanitation Committee ki General Secretary Kaisam Prasantana Moribame Singone Sarwake Executive Engineer Rameswar na Luna na Laina na ba Pandamda Programa si Pangthokpani Wairigi water supply scheme sipung kungamari ising pinan honari miamne sing aremada mangan bigino haike DC Citrana Luna laina bigino mukta miamna bab taminana na ba thoromasi pangthopani haike the level da
honaba lairagasu ngasidagidi masi akoigi tawdraba yadraba akoigi habit ni haidana isadagi chingna horaga imung manungi lairiba ahallaman angang nubi singsu masagi akoigi luba nanba maduna punsida akoigi mahik matai sendana haksang phana lainana bagi wakhalonda sangsanbiu aduga loinana khungang sida lairiba akoigi praja khudimaksina ai isagi khungang asi hana luba na nanhanbasi maru oi haiba wakhalonda su khungang si paksana luba nananaba program sida sathabiu Mapan Suba World Bamboo Day ki thorom ngasi singzamai community hall da pangthokre thoromaduda IMC gi Mayor L Lokesor Advisor Ace Sam Kanhai Universities and Higher Education ki Joint Director L Iboyama yauna tuan bami kyana saruga ki Bamboo and Cans Allied Craft Exhibition ma so hogdoki Speaker Khamsan gi meng makara pangthokba thoromaduda Bamboo from India gi mihut Shurkumar Hobam na phongdrokpada Thailand da World Bamboo Day hogdokiba thorom adugi matungda mapal suba oina thorom pangthokphani India ga punba state kya gi manungda North East state na sada humbutaret wa makal fangle Manipur na wa makal kunthom doi fange haiki Jai ni pune yang kai wo na ko ye sari phawa maturity kanoni bamboo je international ki mayam nam bilip taw na tai hum dai manga bo manung da sari phaya ba na wood substitute future gi oi bache future lekte hojik su at present oi da bani wa sina sin ba hore Manipur da 53 species of bamboo howi ko gi bamboo gi forest area gi 1/3 che Manipur da mo gi laye ba adu ko kari gi no Manipur da chakut tri je adu taw de chen ha la ko department su Delhi de ho na ko ko ministry amanda science and technology dong le mi bamboo gi sales ko ali amu agriculture le mi national bamboo mission na chema ali amu last 2015 na ko na global bamboo summit na Indo da pang to ko sida ko mana forest ki makar le re hoji na mu forest ka kari department ngom tina ro no khangde Manipur na skill artisan mayam ko train to ba lising ohum le hen le Lengang namyam gi ihul khangna thubada yalomi kanjinaba kanglof khuding na yanarba bill ama puthokadabne haina Joint Committee on Inline Permit System gi student wing khangalali Serola cinema khata duna kanglof khuding maki mihu sing yawba drafting committee ama laklibening tam miphangi mawine na semo beladu pass tawna ba state amadi center da chapmana balengak leibanina state government su Delhi lengak tatakna gadabani amaronda Myanmar gi Rohingya Muslim sing sangsalakten balengak na akan ba section thorang lawgadabani hari How's the power mark na tema brand tang lumese Ngasidi suara hajinge Ture lai ture Kari naman tu teacher Masih kari gau sa Sidi yoshi na nin hai Masigi yoshi di Tata tisko nin hai Adudi sanagi mohut yang na sinba yamdre Sky Hospital da world class interventional cardiology ki khudong chab leijare operation tawdana heart ke hobo menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chong bagi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital la mai park satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gidamak aikoi ki chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore Gatanabiu ningam hawdana ba hana booking tawiu Drink pure, live healthy, we care. Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidabak amatta nairaba upaidi Jolip syrup amasu Jolip capsule bu changni sinabiyo Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water.
Datsun gi no launch tawraba yamna powerful oiraba gari ready go 1 liter island nisanda fangbiragani masima klakpiduna test drive tawbiraga gari asi comfort and convenience features in khangbiu booking gi damak links in birau island nissan near standard robert higher secondary school kanchipur akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tawbirau break matung na taramok sari makata pausing Software Technology Fag of India STPI na Sinduna Digital India program ngi matang da workshop mamanga se Manipuri da leba Indian Institute of Information Technology Manipuri auditorium da pangthokre tormadu da STPI Guwahati gi director PK Das IIIT Manipuri director AK Das State and Management team gi head secretary namaru ba musing wena sarwaki IIIT Manipuri Director AK Das na Bharat na paikat pa digital India ki matungina hiram khuding da digital ohena ba khona gadabani haiki STPI Guwahati ki Director PK Das na Manipur gi haitoi singthore ba naharol kaya tabak suba gi hainabi lehna ba amadi atopa country ga sangdam na goda noptana ba information technology hena sakhat hanana ba pananda workshop asi pangthopani haiki how can we think about digital issue, digital India at this point of time? Unfortunately, we are actually not being able to connect things because digital India will actually help in all these issues and solving problems in other sectors becomes much more easier with digital penetration. Anyway, set aside those things. Actually, India doesn't have a choice today whether they would like to become digital or not, because the world is becoming digital, transactions have become digital, all dealings, trades, everything has become digital. So unless we become digital, we will be secluded from the rest of the trading or participating community. BJYM Manipur Pradesh Samadi BJP Thawal District Anina Puna Sinduna BJP Thawal District Office ta Prime Minister Narendra Modi gi Humbutre Suba Mapok Numit Ngarang Pangthokre Tormaduda BJP Thawal gi State Secretary in Charge L T.S. Kumar Singha BJYM Manipur Pradesh ki President P Somorjit Yauna Party gi Miyu Kyana Sarwaki Tormaduga Mari Leina BJP Thawal District Office ki Koibida Usara Kya Thaki Sericulture Farmer Singi Oiba Exposure Tour among a Sericulture Department ki Director Kunjikeshona Sangai Pata Leba Department Sigi Office Complex Tagilam Thakre Farmer Samarom Sarugaba Exposure Tour do Assam Udalguri Bodolands Territorial Councils Amadi Silongi Mofam Sing Setkani Director Kunjikeshona Farmer Singasina Mofam to the Satlaga Pre Kokuns amadi post kokun matang da pangthop program singda sarugagini sericulture ki pothok hena puthona pandam da exposure tour se satpani haike khoi gi leiba khoi state ki farmer mayam su yenghalaga khoi top state singde toriba magi style adiki work culture leidinu ko adugi mayam da khoi yengadabani haiji khoi gi NITPS ki project da yaujaba component amagi part amoina hojiki SOBG si satpani Manipur ki mafam ke ada yuoliba polam singda registration number yaw daba packet oina lakpa sana thar polam singamadi hiramana ke polam ke yawna Myanmarom ni posil pasana thano polam ke food safety department tatna fagatuna mangan bagi thabak satar basu Manipur ki tuan ba kaithil singdadi sana thano polam ke makhung kuptana yuoliba sidadi ngasi pawa miang sangre kwa kaithil da hoba asaport kaya ngasi fawa karamong ong yuolibagi haiba department asini yengchinre moirang singju harga Manipur miyam na hauna pamna sanarba moirang lamkhai Surasampur parking da yuoliba singju amadi atei asa tha kaya makhum kuptan lambi gi nakal da yuongi thabak lisang sin satharli masidadi ngasi fawa food safety department na miang ama fawa sangdriba karigino haina lamda madung miyam na hangnarle Thailand da pangthokiba international fencing championship da Mitei Nupi Gita Sandhyarani Revika Amadi Krishna Kumarina silver medal lord lehari. Loy salaptam roi boxing amukan pizri. Logi mathakta thaba mata tobu yaroi sarkar ma pali haiba sabsana khangani haina sora thoduka mari lena Chief Minister and Birena Phongdrotle. Amadi accident thobugi thodokta miyahum sire taruk soklai. Khusus bhawi dia Stephen episode pau matang sekolah dreaming tapi pun pau mukana kron jere.